Omladino moja, dobrodošli vi meni u treći dio kenijskog vloga i ovo je drugi dan u Masai selu u samoj savani u ne dođi 6 sati od bilo kakve normalne civilizacije. Ovo je kuća u kojoj smo spavali, takozvana manijata, kuća od balege koja se miješa, dakle, balega i sijeno kako bi držala čvrstoću koja traje od 10 do 15 godina. U njoj smo spavali, proveli 2 noći i eto, prema ovom videu, prema ovom uvodu sve možete vidjeti kako je u stvari to izgledalo. I dobrodošli u novi vlog. Uživajte! Dobro jutro, Bosno i Hercegovino. Dobro jutro, Kenija. Ljudi, kako smo se naspavali. Amboseli, nacionalni park, Masai selo i naša kuća gdje smo spavali. Care moj, prelijepo jutro. Probudiš se unutra, mrkli mrak i onda izađeš na ovo sunce. Evo ga, Nena nosi vodu, dolazi nam. Imamo tam jedan menšen iza nas. Tam živi, kaže, Bjeljkinja koja je udata za crnca ovog ovdje. I došli su ovdje napravljena kuća, to je ko hotel tam. I budiš, izlaziš ovdje na ovo sunce, ljepota. Selo, čist zrak. Spavanje je bilo bolje nego u gradu. Ja sam mislio spavat će se, ja sam se zato prepao. 8:30 ujutru. Legli smo i prije 12 na večer. 8:30 ujutru. Budim se beton. Sad zamislite koliko sam spavao. Ko nov. Opro zube na ovom zraku. I idemo sad dalje. To nam je, to znači obilaziš ko bukvalno selo i u krug. Sve ovako idete u krug, to jest s ove strane. I sve su iste kuće. I obilaziš i moraš samo uboz gdje je tvoja kuća. Evo imamo neki motor, ljudi voze. I samo obilazi gdje i potrefiš nekako označiš. Ivan nam je značio nekim lijekovima, se naleonom da znamo. I to je to. I ovdje u sredini čuvaju životinje. Evo djecici. Evo. Vidi kako se boji. Vidi. Nema. Čuvaju, tam vidiš Kenja, čuvaju ove koze budu. Nema šta ne bude u sredini. Gledaj ptica, hibrid vrapca i goluba. I svakakve, a gledaj oni plavi, samo takve ptice lete. Sve su male i veličine između vrapca i goluba. I samo takve lete, ali ove plave, brate, sijaju ko papagaj. Vidi, neon boje. Vidi kakva je ptica. Jesse. Brat. Pazite ovo što se radi, znači priča se koliko će ko piva popit i obukli smo se svi Masaji. So me and Mihajlo, 5 beers. 5 beers. Znači 5, braća su na 5 piva otišli. Please, change 2. For me one, sure one. 1, 5, 5, 2. Znači nemaš šanse da će više na ovoj žegi od jednog piva popit. Ali brać, zeza me, nervira me što ima torbica. Jer nemam gdje stvari, pogotovo sad nemam gdje stvari. Ali brate, Masai, dobio sam ovo, htio sam da dobijem jedan okovratnicu ovdje je bosanska zastava na njoj, bukvalno bosanska zastava. Ali ne može mi stati, kaže debel mi vrat. Imamo ovo, 2 ili 3 ova ogrtača, a beton. Idemo klat kozu, danas je nedelja, 8. februar, peče već sunce. Namazali smo se, obukli se ovako i idemo sad klat kozu. To će biti onaj pravi ritual, ovo će biti masno. Eto, presretan sam, ne mogu vam toliko ispričati u videu koliko više mozak mi kupi previše informacija pa blokiram. Ali eto, makar ovako nešto, pratite situaciju i dešavanja, jednostavno. Tu su dječica. Sani brat je obučen perfekcija. Znači, tu nam je njihova mama. Pravi
lančić. I sad da li mogu nazvati ovo i lančić jer vidite kod Sanija kako mu stoji, mislim jest ogrlice neki lančići. I evo u stvari kako se to pravi. Ili ono imamo bosansku zastavu ovdje bukvalno, vidite ono. This is Bosnian flag here or this one? Yes. This one is Bosnian flag here. Okay. Je. I sad da li ćemo dobiti mi, da li kako, ali predobro izgleda. Yeah, okay. Just get out. Ready. It's ready. Sorry, I'm open. I open. She wants to repeat. Woman. Woman. Ajmo. Ne, you go. Safi. Dobro do ja. Ispred ekipa nadvodi, iza Jelena koja zapitkuje, tu su vodiči, šalimo se, ljudi savana, savančurina u februaru, gledaj braće u savani 8. februara, lagano plus 30 nešto stepeni, idemo klad koze, ljudi spavali smo masu dobro. Krevet, madrac, hladnije, nema vlage ovdje u zraku, znojimo se mi, ali nema vlage, vjetar je. Ovdje u sad hladovini to radimo, donijet će se koza. Kako je lijepo bilo, sve što sam se bojio, u stvari kontra je bilo i još bolje ispalo. Tu je Joffrey. Imaš ti kaval? Vidite, dobro sam rekao da zapitkuje samo. Nemam kaval, viš da je pa MagSafe. Imaš ti tu kaval? Tu smo stolice, baba sjeda tu, predstavno nasljednik, Franz Ferdinand. To je taj lagani rad Masa i odjećica. Sad će, eno nam koze, to će nam dovući. To je taj rad, znači ovo je danas Masu, ovo je kralju moj. Došli smo, znači jučer, znaš kako umorni smo od puta i nismo se stigli uopšte skontat. Čekaj da prebacimo na 0,5. Nismo se stigli skontat ni gdje smo došli, ništa, pun mozak informacija, prenoćili smo. I u stvari sad vidite gdje se mi nalazimo, da je ovo Amboseli park u sredini, brate, selo, vidjeli ste jutros kako izgleda tu krug, znači selo ide u krug i sad sve su kuće okolo, u sredini su životinje ili tako suštene. Jel ima neku bateriju, daj posudi sad da mi se telefonom hvala. Ljudi, ovo nam je trenutno najveći problem u našoj ekipi, ali mi se izvinjavamo na tome. Mihajlo drži je pod kontrolom. Izvinjavam se, šalim se, naravno. Ubit ćemo, ali ne vezi. Dovolit ćemo. You're going to eat the kidney, which is raw. So if anybody wants to try. No thanks. So no guys went, eh? Yes. Yeah, I'm going to eat. Okay. Znači sad će. I thought you're a Christian, bro. I thought you're a Christian. That is also, That's a soul, then I should not be studying. Because it is not cooked. Okay guys, I would like to collect the money for the beer. So the guy can go. So Ok, idemo sad pare za pivču gedat i onda ide klanje. We will don't do it right now, so I can record later. Okay, yeah. Yeah, it's okay. But it will be later, yeah. Not just like few minutes. Okay. Like 5 minutes. 5 minutes. Just waiting the suffrage so that we fed the blood. Ok, znači ono što djeca donosi ide krv, ide meso i onda će se klati, tako da imam vremena, ništa ide video dalje. Braćo moja ide sad, samo pratite, I will go there. Ovo se ne smije baš, mora se cenzurisati. Kako i djeca gledaju nevjerici, a iskreno i ja.
Ali lagani smo. Ispade mi mobitel, sve će razbi se samo ovaj protektor. Where they are today. It's also in our culture where svinjukul, and we water the pigs in the winters. Before, my grandfather, his father, they also collected the blood and they would, they would fry the blood. Try, but we used to do that. We fry the blood. If you wanted the blood to be fried, we can also do for you. No. There's no need to. Is in the Gen Z generation. Gen Z generation. Brati, osuši. They call it krvavica. Ovdje su nam ostali koze, neće one nastrada danas, one ostali. Jedna je nastradala. Gledajte gdje su. Gledajte gdje su. Gledajte gdje su. To je ta mansion gdje živi ta neka bijeljkinja s crncem. Ili Rugljanka u stvari. I tamo je naše selo. Pravo. A ona mora razumijeti upat. Sad se jede sirova jetra. I cannot joke. Pig kidney. We boil it. You boil it before you... Then later we beat. When it is dry, then we put in the soup. This one, take me up some. Pure mafuta. Yeah, that's one. Pure oil. Handkerchief. Hiyo nyingine? Kidney, single. Kidney. Kwanza tu mwenyewe ndani. Nani? Mayo. Mayo. Ovo je jetra. Ono je rekao liver. From somebody's ass. Yeah, somebody's animal ass, bro. Animal's ass. Not somebody's ass, bro. This, if it comes from your ass, then you're not normal. You die. Braće, sada zapali vatricu, ide Mihajlo pečenje vatrice. Laga, ja sam laga, daj mi vode mi daj, laga. Ma ne, to je fazon. Ovaj bicep. Very hard. Sad će da ga capne, a? I saw it. But we use one long. Braća ga prži. Yeah. Vidi se. Daj mi, seriji, da. Sunny. It's back home in my place. You see me. Brat ne vjeruj. Ide pivčugica lagano. I slonska balega. Brate. Braćo moja, malo smo čilali, to jest čitav dan nam je određen da ovdje čilamo, sjedimo
idu pive, ali ne možemo puno popiti. E sad, šta čekamo? Čekamo meso da se ispeče. Meso se ovdje peče i suši, u stvari ovo se peče suši. Ovdje kuhaju neko meso, krv su tamo, vidite, još ljudi režu. Meso je na sve strane, vidite kako brat nosi. E onda će nam dati to da jedemo. Sad vidit ćemo kako ćemo mi to jesti, koliko ćemo jesti, jer on će tu hasat masovno. Vidiš kako je bratu mačeta za pasom. Ali eto, recimo to meso je tu. Sipa se voda, donijeli su vode. A nama prelijepo. Uživamo u nacionalnom parku. Boli nas patka. Vruće pivo po vrućini. Vruće pivo po vrućini, srčani udar u najavi. Jede se kozja džigerica, ispečena na vatrici, Joffrey. Sani ga drži, brat ga reže, asante sana. Kako? Brate, vrelo. Dobra? Safi sana. Ajde probamo i ovo sad. Dobro do jaja. I sve chill, pive, ovo ono i vidiš nju kako čupa obrt. Usred savane, a gledaj braće vam šta radi. Eto. Samo da vam brat pokaže kako se ovdje čila. Kozice pasu. Ne znam šta pasu, ali nešto prebiraju preko zemlje. Tu je ekipa ispod drveta. Najjači su. Tu se popeklo sve. Završeno je meso, smo jeli, brate, preukusno je meso, kozi. I sve smo spucali. E sad ima ne znam što želi, recimo jedna žena tamo su negdje desno. I što ne smije da dođu, jer evo da nam je selo. To nam je tu selo. I žene ne smiju da dolaze. Da gledaju kako se plin lovi, kako se plin kolje i pravi. Znači, zabranjeno i biti ono što smo mi sad radili. Tako da su samo muški ovdje. Ali eto, braću moje, topina žešća. I brat u Masaji odjeći. Ne može nam jači biti. Danas je dan ono bez civilizacije, bez ničeg, samo odmor. Ljudi, savana, idemo, malo smo odmorili, pošto smo bili, sad završili, refrešovali se. Idemo sad. Dole iza nas direktno je swamp, močvara, kako se već prevodi swamp. Sve ovo iza vidi se čak i voda i trava, ono baš zeleno. I dole ima svega. Sad ne znam, hoćemo dole ići, sumnja, mislim nije daleko, tenčke voda već kreću ono zelena drve. Kreće zelenilo tu. Odmorili smo i ljudi, savana je, znači. Evo oni snimaju za sretan rođendan njenoj sestri. Ravno sve, mirno, par životinjica ima svega. Sad idemo u stvari, to smo krenuli popodnevni hod, da uhvatimo kakve životinje, da vidimo šta ćemo moći uhvatiti. Nadam se šta god. Osim divljih mački, naravno. Zebre da vidim, top, žirafe, slona bi volio haos vidim. E sad ću vam pokazati kako izgleda tamo preko, jer baš zeleni su. Ima vode, ima jezirce. Ali je od nas i Kilimandžaro. Sve ovo iza samo ne vidi se oblacima jer kiša ruka haos tamo. I govore nam da tamo idu njihove krave koji ostaju po plano koliko god ovdje ne, recimo ovdje da nije 2 mjeseca, ovdje njihove krave ostaju tamo. I onda oni idu, uvijek jedan čovjek tamo koji čuva, donosi mlijeko i sve to i treba im 2 sata motorom do tih njihovih krava. I tako da one uopšte nisu u selu njihovo, znači njihove krave iz sela su 2 sata motorom do tog mjesta tamo. Prema Kilimandžaru gdje ima trave, gdje mogu da jedu, gdje mogu da žive, jer one kažu da im ovdje kad bi bile daju, to jest kad nemaju što da jedu, kad je ovako suša, da daju pola litra mlijeka, na krava daje pola litra mlijeka. To je strašno. Eto, sad idemo dalje pa nadam se da ću ugledat kako životincu uskoro. Tako, gledajte raski gdje smo prošli. Kako je tamo sve smeđe, crno, izgorelo, sivo gdje smo došli. I ovdje već trava, zeleno. Jako se brzo promijenilo tlo. Ali vidite šta ovdje se nalazi, vidite šta se nalazi, zebrice. A momci su otišli ispred nas Brukicu. Gledaj dokle su došli dok smo mi pričali, zezali se. A ovdje zebre. Gledaj zebrica. Brate, kako je ovo lijepo uživo. Ono
ono sve što sam gledao na nacionalnoj geografiji 25 godina sad uživo napokon mogu vidjeti. Gledaj kako trče, gledaj kako trče. Ali isto su ofarbani magarci. Kakve su jaki, isto ofarbani magarci, bože sačuvaj. E sad ovdje imamo, izgleda malu zebricu. Ali nisam, jest, dobro. I puno ih ljudi, baš ih ima masu. Nema šta ljudi. Ljudi uživaju. Idemo dalje sad za novim životincama. Pazite sranje. Kreće kiša za par minuta. Moram se vratiti za tamo što moram se razgovoriti kada kiša će opakni. Gledajte kako je nebo. Vjetar ubija. Jer je tamo na Kilimanjaro već kiša bilo, ne vidi se ovdje. Ali eto, idemo nazad. Malo smo, ne znam da smo pola sata šetali. Ali dobro, bilo je lijepo.